أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum. Ukuthula makube nani nonke. Ngiyethemba niyaphila abancane nabadala, izalukazi namakhehla, obaba nomama. Namhlanje ngivule isahluko 29 kwiQuran lapho Allah ekhuluma khona ngempilo yespider, impilo yesicabucabu. Nale gama lale sahluko lesi usibize ngani ngesicabucabu, ngespider. Lalela ukuthi uAllah uthini? Uthi umuntu ongakholwa, umuntu engelona iMuslim, impilo yakhe ayihlukanga kwimpilo yespider, kwimpilo yesicabucabu. Athi ngikutshele nje ngamafuphi ukuthi ispider siphila impiloni. 1, ispider akukho lapho sithembele khona. Ngoba nawe mawuqhamuka, uma ngabe sibaleka singena phansi kwecarpet noma singena phansi kwesofa noma singena phansi kwelukuzana kwesitulo, sona emqondweni waso sizitshela ukuthi siphephile. Asicabanga ukuthi ungayinyathela icarpet siloku singaphansi sife, noma ungayiphakamisa isofa usigcobe, asicabangi lokho. So uAllah uthi impilo yakho ifana nale mpilo le yespider, wena ongakholwa. Lalela, ispider esesilisa nesesifazane azithembani. Zona zombili ispider esesilisa nesesifazane azithembani. Nengane yakhona uma ngabe ifika emhlabeni, ifika nje izalwa iphuma ibaleke ngoba ayimthembi uma wayo, ayimthembi ubaba wayo. Impilo yespider ke impilo enjalo. Lalela ukuthi uAllah uthini? Uthi mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya, labo bantu labo abanabanye onkulunkulu noma abanabanye abavikeli noma abacabanga ukuthi banabanye abavikeli ngaphandle kukaMenzi wabo, ngaphandle kukaAllah, ngaphandle kukaMdali wabo. Okay? Kamathalil ankabut, umzekeliso wabo ufana nomzekeliso wesicabucabu. Umzekeliso wani? Umzekeliso wespider. Okay? Lalela, uthini kuAllah? Ittakhadhat baytan. Ispider senzani? Sizenzela indlu yaso. Isicabucabu sezenzela ini? Indlu yaso. Kodwa lalela ukuthi kwenzakalani ngendlu yaso. Wa inna awhana albuyuti la baytul ankabut. Leyo ndlu yaso leso esiyenzile ngempela intekenteke kunazo zonke izindlu. Indlu ispider masenze indlu yaso intekenteke, iweak kunazo zonke izindlu. Alhamdulillah. Okay? So my brother, my sister, uthi Allah ngikutshele ukuthi wena ongakholwa, impilo yakho intekenteke ifana nempilo yespider. Akukho la uthembele khona. Labo nkulunkulu labo obakhonzayo ngaphandle kaMenzi wakho, ngaphandle kaMdali wakho, uyafana nespider, nesicabucabu sona esikholelwa entweni eyize, esikholela entweni engekho, esithembele entweni engekho. Labo nkulunkulu labo wena obakhonzayo ayikho into abangakwenzela yona. Nabo labo nkulunkulu bakho ukuze badle, baphuze, bahambe bayozikhulula, badinga umusa kaAllah. Ukuze badle badinga umusa kaAllah. Ukuze ayozikhulula udinga umusa kaAllah. Ukuze abone
ezwe ubuhlungu, ezwe ubumnandi, ajabule, athukuthele. Yonke leyo nto leyo iyamene, incikene nani? Nomusa ka-Allah. So wena-ke osenabanye onkulunkulu, umdali wento zonke, uthi umzekeliso wempilo yakho awuhlukile empilweni yespider, empilweni yesicabucabu, ngoba ispider siyaphila nje ngoba ezinye izinambuzane ziyaphila, kodwa kukho la sona sithembele khona. Nawe-ke wena ongakholwa uyafana-ke nale spider lesi, ngoba akukho la uthembele khona. Yabona, lo omkhonzayo, lento le oyikhonzayo ngaphandle kamdali wakho, ayikho into engakhona ukukwenzela yona, noma usuyicela iminyaka emingaki ngeke ikhona ukukwenzela lutho, ngoba kwayona idinga usizo lika-Allah. Ngiyacabanga ukuthi ukuzwakele. Ngakho-ke mfowethu, dadewethu, phenduka isikhathi sisekhona, uthathe lento, uthi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ungabi nabanye onkulunkulu, noma ungabi nomunye umdali, futhi akekho omunye umdali ngaphandle kuka-Allah. Bese uyavuma ukuthi wena angeke uphinde umkhonze omunye unkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho, ngaphandle kukamdali wakho, okungu-Allah, umdala wey'nsuku, ungikhona, umqalisi nomphelelisi. Bese uvuma ukuthi isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sakhe sokugcina. Uma ngabe wenze njalo, unqobile emhlabeni, wanqoba ethuneni, wanqoba ngelanga lokwahlulelwa. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.